waking up to Prvo pričes! Gdje? Tu je! Pozdrav, javi se kameri vaši. Kaj malo za vozačom. Evo i karta se plaća. Sve regularno po PS-u. Idemo dalje. Idemo dalje iz iste pare. Tu kartu. Sve idemo u PS-u regularno. Sve, okej. Sve. Get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah.
km. Mali jači. Pozdrav za ekipu, Hristo se rodi. Pozdrav Miroslava Botuška. Miki, ako gledaš, pozdravljamo sve, Zetu, Betu, mamu, Racu Mazar. Ne znamo koliko je sati. Dobro, masno u Popovu. Pa nije strašno sati. Nadamo se da je blizu. Uj, osta.
krećemo od Vrgnika, datno selo. Nismo jeli, ali ekipa nastavlja i dalje. Ne znamo koliko je sati, ali smo trenutno u manastiru Uspesno. Idemo dalje, pare. Ja malo šrepam. Se ne da, nije mića. Dobro jutro, džezeri. Trenutno 6 sati. Ne damo se. Prešli smo 85 km. Jedemo sam sebi mamu. Evo. Ne damo se, što je najbitnije. Nije neki uspon, ali nema više snage. Ali se ni ne predajemo. Sada opet idemo gore. Idemo dalje za iste pare. Tačno 7:56, nalazimo se u kampu, ajde prskaj. Hvala, prska, vidio ovo? Vidio ovo. Ne štedi čovjek. Evo, mi smo na cilju, idemo da predamo karticu. 90 km smo prešli. A, sad je prašilo. Koliko prešli? 90 km. Pa dosta. Ne treba ni preterivati.